Uwe ubreu ubatrepion ha Jakapati District Jongkajala Odisha. Ubatre Hakatanat Rural Water Supply and Sanitation Department. Ula syakiam namar baula ya kabilarum kaba ula klek daka umjung sya u ofisa rangba jong u hakajaka jong ka umde kaba upan. Une unong trepion ubalatip kerteng kum usiba narayan nayak ula syakiam hakipulit jong ka ar udaya giri. Hatin bau ofisa rangba jong u ubakerteng usachin gauda ula ujor daka ejahar kane kacingcia kabala ja hakamit jong ka arpolai tarik une ubnai badang sudap hakaba kine baro arngut kila poi tremit haka ofis jongki hakata kasngi komta hakata kamit une u ofisa rangba jong u jong kata ka ofis hakata kamit ulapan na unayak kumta une upian ulawan ra ya u ya kata ka bilar kabala kle baka unjung namar bakade hakajaka badum baka cingtre jongki kabala perthai yaki kumta une u ofisa rangba ula kumbi ya kata ka kabala kle baka unjung hakata ka bilar kaba upian ulai haden ba ula dabde ula don ka jingso sitom kumta ula sotu baka don ai hapo kata ka kumta ula kempang balara no ya u syak MKCG Medical College and Hospital kabadon haber hampur banyo kajing sumar detang haden balapoi hakata ka hospital ba ula sya sumar bat kumta lala bakade ka kabala kle bat ka umjung haden ba ula koj balami na ka hospital kumta une u ofisa rangba ula ai daka mukoduma kapapura syakipulit persya ya upion une u ofisa rangba ula penrapru bakane kacing ujor jong u rengka pati arngut kuwe pat kinong trei kiba layadi lang yakata kaju ka kibala penpau yakaju kacing sokia halor kacing sma bat kacing sositom nakata kacing di yakata kabilar kibor pulitru kila register mukoduma hapo ki kendon bayadai bat kibala pelong kacing toket banlap ya kacing temu jongkani kakam tangkini ki video balengkot koble sibun ngin skendupat hakiwipat ki video ki bakum kini